Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan kerja tempur Hyacin B dan 2A65 MSTAB dari pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 3 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan secara terkoordinasi, cepat dan efisien, inilah pekerjaan tempur awak artileri tunggangan 236 Hyacin B dan 2A65 MSTAB. Setiap hari kru artileri pasukan lintas udara disebut melakukan pertarungan baterai melawan tentara Ukraina dan mendukung serangan unit serangan udara dan penerjun payung. Kali ini, awak senjata artileri Hyacin B dan MSTAB dari pasukan lintas udara menghancurkan posisi tembak tertutup Angkatan Bersenjata Ukraina serta pos komando salah satu batalion. Dalam menjalankan misi tempur, kru howitzer yang ditarik menggunakan bahan peledak tinggi, fragmentasi bahan peledak tinggi, serta amunisi presisi tinggi. Выполняем задачи по поражению противника. У нас на вооружении две системы на данный момент. 2.36, это ГЕЦИН-Б, и 2.65, это МСТА-Б. Обе системы 152 калибра. Дальность стрельбы на этих системах достаточно неплохая. То есть ГЕЦИН-Б позволяет вести огонь до 29 километров. МСТА-Б различными типами снарядов также, там, в зависимости от типа снаряда, и 17, также может вести на 29 километров. Каждый час, каждые полтора часа цель приходит стабильно. Взаимоотношения в коллективе отличное. Даже есть и военнослужащие, вновь прибывшие, мобилизованные. Как бы все, всему их обучили, в коллектив они влились быстро. Поражаем цели, то есть ведем именно прицельный огонь. Прицел 356. Расчет, выстрел! Прицел 560. Наведено! Первое! Расчет, выстрел! Расчет, выстрел! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.